From a shy girl to a successful, confident lady. Iniing storya na ng 27-year-old ay Awit Garcia. Metong kareng talents ng istasyon na may gumpisa bilang contestant ng CLTV 36 Star Mills Season 1. 17-year-old ay Awit inyang mikyabe yaking may sabing talent search. Kaya di na may gumpisa ang pamaglol naking kayang awsan at comfort zone. Meging dalan niya naman itibang dakal oportunidad ing datang kayo. Kaya po ita, bala mo makanitaya po na marama rin ako po, pero for some reason po talaga, sabi ko, bala mo buri kang try. Bala mo, there's no harm in trying nga, dapat po, diba? So talaga ngayon time ito, why not? Why not po? So, ako po balo na ita pong huge step and risk, tinik ko kanita, iya pong open a lot of doors ka ako. And hanggang ngayon po, ever since po, even after Star Mill, very vocal ko po when I say na in Star Mill po yung memuklat, dakala oportunidad ka ako, especially si LTV 36. Aparte kay pasbulabiklat na ng Star Mill, maragol mo namang sawp kaya yung support ng bibiyara ng kayang kapamilya at kaluguran. Agyang atin yung talento kay pamagkanta ama na nakarang kayang ima at tatang, malama rin na ining iparamdam in kayang golden voice king crowd. Inya para kayo, very big step in pamakyabe king Star Mill. Oneng inyang in-overcome na yung kayang fear at Mexican lub mag-perform king arap din dakalataw, tuki-tuki ng linapit kayang miyaluwang oportunidad. Opo, actually po talagang very grateful ko po and very humbled and honored po na in CLTV po right after ng Star Mill and nakepo pebo rin. Especially po siguro ako talaga. Like, even dengan pong taong may kasubaybay king journey ko, balo da po nung makanano ko maging ka-active king CLTV. Like, lagi da ako pong dedinan shows, pagkatiwalan da katamo po. So, sobra ako po grateful. And during that time, itapin po itang mag-open niya po yung doors king hosting. Next season, ikami na pong mag-host. So, parang kakubayo yung po ita na yan kasi dati kayabe ka rin makipag-compete and then the next season, ika nang mag-host. So, syempre po, aliwayang klaseng experience ita kako and very grateful ko po dahil ka rin. At alimu singing opportunities ing may offer kang awit. Atin mo namang miyaluwang endorsements. Ating peka-inspiring king kayang storya, metong niya mo namang businesswoman yan iya. Pauli na ning si kalub king pa mag-take risk, ay kuwana king Star Mill. Opo, maging Karen pong stepping stone. Ingaganaganang experience ko po king entertainment industry para take risk. Mag-take risk po na mag-open business. Ngayon po atin kaya pong food and beverage business. It's a restaurant po, small beginnings. At yun na kaya po kaya kaming apat na banwa. Very, very grateful ko po dahil may hubog ko po into a person that I am right now. In growth po na I-experience ko over the years, madagulya pong parte ka rin ng CLTV. Kaya po may kasikan kong loob na tumahak bagong landas king life ko po. Ayal ba niya buong storya ng Awit Garcia king bayong programa na ng CLTV 36. Ing luwid ka. Lunes 4:30 ng galpanapon king CLTV 36 apo king CLTV 36 Facebook page. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.